Yebo, ingane zawethu impela ngizomshubula kakhulu phana kumongameli ke we-EFF kuyona nguJulius Malema ngenkulumo kathe wayenza ke namhlanje ke enkantolo njengoba ke ethe ke imantshi ke ilebele ke ugweba ke yena ke engakuba ke idila ke nabantu ke bathola ke izitifiketi ke zomgunyathi phana ke e-University ke of Fort Hare njengoba ke senze ke nawo kumzekelo ke ngayo uOscar ke Mabuyana kundunankulu ke wase Eastern Cape bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela bangiqale ngenibingelele yona ke Mboso City MTV City njengoba siqala channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell kozithola zonke izindaba ezishayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela ke zomshubula kakhulu phana kumongameli ke we-EFF kuyona kuJulius Malema ngenkulumo kathe wayenza ke namhlanje ke enkantolo ngenkathi ke imantshi ke bimgixabeza ke isigwebo ke sakhe kanti ke wengane zawethu impela ke yena ke uMalema kuthe impela ke imantshi ke ilibela ukunakana naye ke engakuba ke yahamba ke yophenya ke engemikhonyovu ke yenzeka phana ke University ke Fort Hare njengoba ke inikeza kabantu ke iziqu ke wabeke seyifanekisa phana ke ngaye ke undunankulu ke wase Eastern Cape uyena ke uOscar ke Mabuyana ethi ke le university ke yamgixabeza phana ke engemasters ke wengane zawethu uthi impela ke kulula kakhulu ukuthi yona ke le university uthole impela ke ama qualifications kodwa kungakazi ke walibhada ke khona uthi ke impela ke yena kuMalema kuyakwazi ukubona ke umuntu ofundile ke nongafundanga uma ngaba ke impela ke bekhuluma bafowethu impela ke yena uOscar Mabuyana ubese ke esethi cha impela ke mina kuMalema ngeke ke ngize ngisuka lana ke naye kodwa nje into ngizoyenza ke na ngimphosa bona ke abamele ke bami njengoba ke ngifuna ukuthi ke bamvulele ke icala ke le defamation of character uyilona ke icala ke lokwehlisa ke isithunzi wengane zawethu. Hayi ke wengane zawethu impela ke sinjalo ke izindaba ke ebese niphathele zona lapho na ke undunankulu ke wakuse Eastern Cape yona uOscar Mabuyana ethi impela kufuna ukufaka abameli phana ke mongameli ke we-EFF uyena nguJulius Malema. Hayi ke wengane zawethu impela thina ke simboso sithi MTV sithi bafowethu kasihlabe phasi ngathi walo sithi nje impela kithi bana yona ivideo elandelayo.